Екатеринбург қаласында яшәүсе қадірлі бед Әлфия Мирзағыды Мөхәммәтшинаны тыуған күні менен ихлас күңелден құтлайбыз деп башланып кете сираттағы хат юлдары. Әлфия Мирзағыды 1950 елдің 26 октябрында Силәбе өлкәһе Аргаяш районы Мәтәл авылында дөньяга килә. Һөйүкле апайыбыз гаиләлә беренче бала. Ата-әсәһенә улы ярдәмче 4 туганына терәк таяныс булып үтә. Мәктәптә уңышлы тамамлагас Башкорт дәүләт университетының филология факультетына укырга инә. Нурия Мөхәммәтшин менән матур гаилә корып, Екатеринбург қаласында яшәйдәр. Тормыш иптәше бик яхшы, уңган, олы йөрәкле кеше булды. Оның иң яхшы сифаттары улы Элдарга ла үскән. Хәзер инде улдары киленебез Анастасия менән ишле гаилә корып, 4 балага гомер бүләк итте. Әлфия апайыбыз безнең олы йөрәкле, уңган, эшсән, гөрләтеп сәскәләр, яшелсә емешкә күмелгән бакса үстерә. Оста тегенсе, аштары телеңде йотырлык. Апай тормыш сынауларына бирешмәй, авырлыктар алдында баш эймәй, яшәүдән ям табып, изгелекләреңнең игелеген күреп, якындарыңның күңел ялыгын тоеп, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта озын тигез гомер насип итһен. Гомереңнең якты киләсәген алһыу таңдар аша каршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын, көндәреңдә шатлык бидәһен, сәламәтлек ярты бәхет дидер. Ошы бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр менән барлык тугандарың исеменнән һеңлең Лилия. Һәм әлбиттә һеҙгә һеңлегеҙ апайыма аҡ сәскәләр исемле матур йырҙы һайлаган. Tapayım